Mala jukot mala medit mala mugwa mal bawaka ye mal korani Jesus bawaka ye ngan ni moro no Rebecca jaban ke lesson dan do Thursday nan banyo ka kono wala so to kon ka lesson en dio dien ka Sabbath school lesson cha title cha lar ko tugli ni rough start ya wa lat ko tung wara chere wo tung mu ngat alo wo she tuk mu pot it took me take a problem ne ki tuk mu ngat me raf taban chere ke mi ngat mi she pot bana jo kularo no so bana memory verse dan bana jaka ka Exodus 5 they took verse 1 kana verse 2 so wala baraka Thursday ya time what ya time ne like God to Pharaoh gani ramashet ko kot ka Pharaoh kula kingdom Egypt kan kon wora ni kon ma kon bot ko pala kana pala kon mo ni ti dial kon Yesu Kristo ko de la ta lo ay ki jan sa me mu ci jabarir ko baga ñok re jam ko nyamare kana gad mare ko de riet la ne kiti ku ne pag bi kana shobo e jin jakama ko jin ngajama ko jin ngajama bi kana wo shobo wadi langaji shemi shelaro wonene riet kititini jaga ka wi mondial woni diala ngaji wonene ajin kop mitaka kan mi shol gad ka dial ka shili wujala ker kwida wadin seji wo riet ba kam rate kala riet ko tenenga jo jadu manger jang ni jaboroj alo lan to borar ka ji ka be ka jak ka be ko pot kane ite be ko lingdo teji ti dial ko shodu ko shili wujala nger ka kwida amen gwa jukot title lan chaman chala do ne jagori shede ko kot ka Pharaoh so mo the right kon ka Moses cha cholo kot ni chuko da jak ci kono ngaj ka lesson shi wo last week eno ne Moses cha cholo kot don ke ngado de cholo kot but cha cholo ko senda kono tie nga kan cholo anga kan ko da cholo ki bro rutie chuko da cholo ke kan ko da cholo kama chuko da cholo chuko tie lo jidi ni kon roje shi Moses lo kot ko Moses cha goro ba take excuse ni to want to bangun chuko na ngaj last week one ne chi excuse ni want to gungun but chuko da make a solution chela do one ne kuje waj chela do ba ngadi pero chuko da make sharp chuko da make jap be yor pin ko che wa cha nga bangat chuko da make ko bata de belat re jibade babarar ala dop chuko da mo jo be piu bo be gri de rem di altone kiti chuko da loke je ko betel excuse sometime re ta ka dan konna mi chuko mi che kon chol la kon take excuse ni ko na gwe jo ne chukon wor chukon bluang la kon agwe jo chere mi tele kon confident ko kon tele kon ngat ko rodan ke men barar to dan ke men da kon lat la kon aguro yut ko rodan jok kala de chuko da kam kon ajen te ko Moses ajen chitwo ko Moses but kut che mu gwa che lat kut me chole Moses chara lade chere jo ne che jo ngun kut che wo jen ngun kut chara present lo akut gondo ni ke chi akut manan akut mangeje
akod mi chi covenant ki mi chi ngut che go ka kwando ne ke akod mi faithful akod mi lar yet ke la kan woni ka gon ni ken alo kan represent alo ramu gwa represent alo ramu ngin musuze ko be musuze ngaji wo kod ma chi kod jor akod gan Israel te represent ka musuze no ko musuze ngaji but musus te tel jangat ko rode goro bara rode ko goro ne be take excuse che goro ne be ko jak goro ne belade sha ka me ko be ro wontin ki be banjok de ki be bar ga je she me chi jona me chi bar ne me cha jago ro ne ke universe universe ko shoro ro bar sho bode den cho kan so musus goro bara rode ke lati chu ko da kaman chu ko jogo ingani she raje gwa ki ta ke slow speech alo raje raj mi dak ki raj mi nei so chu ko da mo ke solution ko che jog da mora Aaron bo raje la tukdu so cha ko le shada ka jan Thursday me cha shada wona ne and Aaron cha shad ka prophet and Moses cha shad ko ko de raje ke Moses directly Moses bala ba raje Aaron be Aaron ba raje Pharaoh ajan cha title cha ko la to wona ne like God to Pharaoh so Moses tere ko ka Pharaoh ko ruwaini ka baka ban translate ki baka ban shop adaman baka shop ka Pharaoh so chokon mo ke image go awo bana janga jo what is a prophet ram kerwaini ram me ba kul ja banga je ne ti so jala de lat Aaron la Moses ruwa ke je be ruwaini Moses baka kan baka wakam Pharaoh no wo ajar waje cha Allah de me so Aaron che let chere intermediate kam Moses kene Pharaoh ko Moses chero nga ajani tukde kujer waj kishir waj ni ke chaka bling Pharaoh ke chaka bangat so joko da shu jogo ne be de mor be let ke jike shiro do bila barga lat joko da kami ba de mor ba kami be let ke jike so kot che goro ne and Moses cha lat dial te ba lat tin ba lat Pharaoh cha lat but and she could lat ba wona and lat bo lat she let me easy she let me but wo wala ko che lat wona ne lodge Pharaoh wo che jago bum ko she ye be jago wo yen ga destroy che wude che jago ja ba to ko bum wo ba stubborn ka che lo de che jago ja bo bom ko be jago wo chu ko lar ba wona ne ajani ba ngach Egyptian ajani Egyptian be kan ngajo angon ko so ka America to ke display ni am Egyptian ti kan ngaj mane Pharaoh wo aden ti ngajo wona ne an ko ga ni Israel mo ajan ko nyal so ko ta ko no use ko ne ba ngach ki baro nyot reina do ajan ko dan chak nyal kan pin so niam ko tel excuse ko mi che gor ke mi che ji chol tel gwade ro tatin chala do kon bu kon no winin bu ko ro tatin bu ko ro tan nyal to ko ten nyal bu ko ro ta pin to ko te pin so ko mi che ji chol a blessing ko mi chol wala be roide be lat a blessing ko kon rodo chukoro danda ta chukoro da bar ko le de jene ro ken le de ro do so wale ko ngo de chol kon
shwale she shode she chol Moses kuro du le ti excuse me skim ko do ko shiro de she blood ko cholo kon ko dupu wan cholo kon direct cholo kon ko dreams cholo kon ko jawne to ko ken cholo kon ko position shiro rejectin ki cholo kon ko situation shiro rejectin cholo kon no ba waida balata bar waida banangrar ko didi ko ne di ko no roj de to bi kana ngajo ajen ko nyal ka ba liak nyin win mo ne dialtini chike excuse ko ndong chicken bi chike excuse dung Moses don't run excuse ko taga let daro taga let dang jok taga morge taga ga taga telanga taga ro ara telanga chaw ke ngen gut ko ara ro ga excuse ndi de ban ko kon ka current day ko ke current situation ko kon changa je ke telanga lat gora ka lat ko bata mbe cham bat ku ngi ke ti dialton kan kon kan lade lo do ko mi chole ji wala take a reason take a hadaf so che goro ne be take excuse me bino to the alternate example to let the bible let the ko kidan ko ne ban example ban kan ko shidware shitwo kie me shi woje shi kono belat Moses mi ta confident korode cha iron che da gor che da man che da gor ko do ko bita miracle jen mi chu da ta da je ba da ka ba bana lo te ka do ko yura tang pin aba tol agu da ku do de tok da de lep ngu da ko dalo tele ma dal ko da ko tok da de lep da ko droy ni ka de ka yalla ka da lep da de yalla ka ada roy mi le ni ne ideal bat kana ta ga ngat korode ko tela do belet ka ngatu ko che ngedo che da roy ko do moy ramo roy lakin jin mi ngedi o ne ma da ko do long ko no ngaj ne ka miracle te la Jesus kala mi jiran ban shela ro ko ngadu je o be ga gwa la ja jo ka ngadu shikan so example be ko na ngaj en wo ko mi le de miracle le de ken ya Moses aba jabbe lo jara tol be tede be la re jiba ka barara la dob ka ba piu bo lo jala riem anguda ko dalo choko da dalo ne de to Moses de ri ke de leb de ri lakin ko che pa ka man Moses je ngado wona ni shabu roi che jo ke bi no ram roi mi je tini je ko gwadin rela leb da ka da ko rela ka lakin kana ngat kana ko ngat so ko le de ka ngadan so wala wato continue mi ko du chol despite your situation no tedi jira ma chu jira ma tedi chol ji kati dial to nguri ko ne blata ma bielat bi shoro bielat bakari ala kan yamdo so don't doubt so ntama bro ruti excuse me le de niam amma med le de niam men biji gang ko de roi ko de yalat amma med le de niam men biji gang ko shode cha choli ko shie bu gor ariya mit kari kuti tegiji le de niam ko ne shukot shie bu gor ajin teji bitiro do wala o kuji to kuji raja gwa ewo jira mi dwal ki jira mi la poch ewo tele ji time ewo jin check ti dial to ke excuse ni ti di la niam ti de la ro kot cha nga jo chung cholo puj bat na machine balat kare ga ta ga mari ga me bat kot balet ka ngat ka ji she me che let ka ngat ka Moses kan ra ngat i she bro ko mo ram ro ka tukda but mi ngat ye o jindi roj da ko de ji mo miracle ko de ji jaga ja bijin bitake kere mi jira mo dol ke jira mo poj ka ba ji jaga wona ne mi jira mo let ke lere le diok be jaga ja wona ne betake mi shami ni e cheng le ni lat ke betake mi shami mi ngat ye ko be do mo belep so wale message dan bada ja ngaje wona ne
lat prophet ung prophet la de go broj ko be kan be kam na konta example go aka Moses kene Aaron second thing bana kan la lesson wale wo kot la de ka ngadan no pege jitiejo ajala ko da kamiyo kega Moses me che ngade wone ne shebroj cha kam da man go broj ko tugde mi che ngade wone ne da ko de hil da tugde da tiap da ko da la de mi che na mo men dio dien bana rodan tijo wone ne ariga mit penu wo burwai no kod bukalado ariga mit penu bo kor kodo bi ngaje wone ne wiya kam ko dariga mo ba duob do wewer ko bilada bi lat so nin to kon tine ka nin tinjak garan je tiak ban aw yarar la da rojda la da jene ideal roja lat kono re jamo awaka ne ideal ko mu wo ban ba yije tijina to medan Sodom gan Gomorrah kie kanyo nyawa meje tiaka banane people kie na teka ga shiangwa man chiangana cha yang chiangana wala jeni mitken kwenken teka ke patini ti dial lat ga tele mi chi nyodo wote ga mobo mene me cha ga mam so tani jina aban ko kon che mam ko nin kon tiakan niran da ita ga tiakan ka nin tot majority chicken 100 chicken e chop so chang do day ban anytime mi kan chang kot kana ban to tana jina chang dar kan wa tana jina rai roi no kot ko do ban kon jagre ngada wa ba chong kwa ma ji kot ko ro kot ba ko pot je ka roi tine ba go ka pal jaw ba kon ye kurso ta la ke roi tine ko din ti shi kam needi no ke roi ni ko gwadin mo ne ga ngam rong ene wo ne won yam ka ngak kulo da ku jaga bum atal mi tiam ne re kiti yal tele ne ka gwadin ne shi gwi ni ro ne gwi ni ji mi chi ne sholo ne won yam ga ji gwadin ko jen ji ne led miracle ji Moses chi nyot long du gwadin chi nyot bom do ka kane ne no de lebde de yelun gwadin jang ne jab ne bom do bre la nyam ka ti dial ne ngajo mi chiran cholo wala ene riek mutaga je ye teker whether aramu ngut ki rami nakboda ki rami any situation metaran be realaka ko arata ne kane dial to ruan ti ling tiang ne gaji kuma dini jan gwadin mo ne ga yedu membro loy ko be realaka ko be ne ya ne ruan ti be ne ke ling ko be ne kala relat long do abe go do be dial kenyin ko shodo gat ki yongaro amen